Play Pibaro, Ipidang Subhai Pija, Yit Kumi, but Kikubo, Kibor penyat ke Dressy Memorial Secondary School nekasi kila pelong ke jingrakhi ke bakerpang halor ke jingdap ke ba arfusan snem jong ke te ke school ke bala seng na du snem syajar khandai spa khandai pusan kibala donlang hate ke sngi ke ba te ke school ke larki ke jingdap ba arfusan snem ke te ke school ki kentup na du ba Meryl Bonds MLA ke nongpo uba longku mukong san nang ta uba balajit rani MDC ka kong Radiance ka badai ka nong seng ka te ka school ba H langi rang ba shnong ka shnong maulong ki bor penyat ka school ba kentup na du chairman ka MC uba Remington's ba Basaisos secretary lembat ki we de ki rang ba ka te ka than Kendiat halor ka tega school, ka day ka bala seng da ka kong Radiance ka bala pensa jingkan mau ya la ka kami, ka ba kerteng ka kong Dresses da ka ba seng ya ka tega school, bat ha ka ba sedang jong ka tega school, la sedang da ka kerteng Dressy Memorial Course Kun Yeng Lower Primary School, bat ka ba don tang kumba khat arngut ki khna school, bat tang ha ka class 1 bat class 2. Day house nem syajar khandai spa khandai punriu ka kong Radiance ringkat bat ulok kila syemya karai ban kentiu syaka kerdan lower primary kata na du kelas arit hadu kelas 3. Kiblashna hakar pong yeng. Henry day tat house nem arhajar bakate ka school kala terwas ka kurs ban long no ka sponsoring body bat ban thau no da ka managing committee. But house nem arhajar nyaw katay ka school kla rungru ha ka SSA scheme tat hadu blala ban kentiu kerdan ya ka syaka class 10 bat ka bla ay kerteng sendon menta da ka Dressy Memorial Secondary School. Ki masih kiblang ki uniform balajo sudah ki kodru om yang puntang ki cingduna tangwan ka eryo kin sekolah kelem ki jinla herut syake shalom syatem tang syuhab sapat hab shimkas kerti namar hiti barokot nin sayaji Togin perlong si tapti. Saya harus juga puan video asnan kacang ais rumah yang sebenarnya nak minta ajar gas apa buat rambas nang tungi. As rumah tapti. Kena golong sebenarnya dengan sekolah betul sak mau di sekolah dengan sekolah. Kacang nanti dengan sekolah. Kani kapor ya kaba kinyat no ya ki umat kani kasni ba kinyat no ya ki ep jong kajing tristom hagaban penyait be penyait renti ya kani ka school bakala ban kenjo adu arpusan teli isnem habanga sengap ya ka history jong kare ka school balapan pule ini mene ngaken mau ya kawai ka kentir kaba u Dr. APJ Abdul Kalam uong confident and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. Kani ka kentin habang asngap pani ka history jo ka school kapan kan mau ya kini kentin jong une uru proud ba kata ka jinglong scam ba ka jing tristom kalong ka dawai ban peniap ya kata ka jingpang ka bangi khot ka failure lani
kajing du mensim lane kata kajing bomla kajungi nio ngau meni ya kajingnya reti jong ke skul bakumno ki nongseng jong ke skul da kajing IT bat da kajing len lade ke jong ki kila persyang ban penim ban penne ya ke skul kumne kumbakalong mentah bagilah bania kendu orang kene kesni gijing sa jing kenmau ya kene gijing dap ar pusan snem jongka Dresi Memorial Secondary School kabalayeng haune ulum kabalayeng hagane kesnong na gabenta ban ai ya kejing nang jing sa ya kini kikun kiksiu gitu adane gadong bagetai Nalu usnem kat kendai spa kendai pusan. Aku bagi nong seng jawab skul. Kibalai i jengai. Bat kibala don ke benta ke bakrau ban seng ya kan. Habagi kenmau ya ke pule ke putih. Habagi kenmau ya ke jing ya jenti jong ka jingnang jingsat. Hakade ke jela ke bi ke jeni. Kapun kenmau ya ni. Ia kena kesini dulu kerpa. Mentah kesini, kadai kesini jom kajing kenmau, jom kari kasi kabit kedemi. Ia kesini ap kapaprapau kajong umulung sosotap. Ubalat shibun gipat, pule haki skul kiba barok ni di pule haki subjek kasi. Bat kolong way naki riu krau kiba nginom la aban klet ya gidinja kiba ulah prudenti prendeni bat mendaga sniru isudan bok sibun bandrakhe ya kene gidinda arpsan snem jong kene ke skul kabaya deiru agas ne ke snilun ku snem bangi kenmau ya gidin khatno jong uye Bulan siang sibuk. Bangim ardatin banong, bagajingnya yenti jangan ke skul, ya kepala seng haga ni kita kan. Kan lo ngajing sa jingken mau, na kebentai di ilang bahari. Ila saki bende ya ki program di beper. Kijing sa na ki hap ki barit. Kiba ngi hagi jingriam tenrai itanyir dia itanyir hi kiba khan hi ini kano ko pulung bensim yang abang apik ya kini hat kiba ki kun joga ni skul garang keli na ikong ong dia aja hati bechat umtei nong aja kiba nang banikai bani ya gajing halang jong gidur kmat jong gini gihap kibare kibari kun kiksiu bidong pi kadong berkatan hamu kibala penye lagi jong disat bat khandam kaba penmelung mensim yang gelombang i bekisan agir yang tenrai ibu bun gila lah klet lanang klet ya tenrai begini ibu bun gila nang be saya kiwi ki rukom yo ki weipat andre ni sang komen sibun bahkan ni sni ni juru ya ketua grup cei di pendek kanta jong pi ki kena skul ki wi ki badan hang ni kani ki dindam ar pusan snem jogan ni skul ki kwa bahar ke dindam san pau snem jong skul ki ki hak ki bare tindan halal ki jong ki kerdang ki baki ki dan Indon hala gidong ki kam ki baki gidan. Bani kwa bani kita resmi kalau apa pun. Pangamar da jin banong. Ya dikentin. Ki bau melung sosok ham. Uju ai mensin apa deng deng. Ki bau. Kmi samla hakmat dong pi. Bapintip syano banjam. Don klur banlam nanti im ke kerteng
sa kanam. Nadu kidong seng ki kena school inong hikai ki bai ki jongi ki badan ka benta ka bakrau ban saindur unga ban penlong ya kene ke school kumni kumakalong. Nadu ki kimi ki pa inong hikai bagi kena school. Ikwa ban i bundan utau kluru ban lamlen ki yeti. Kena mengilim ke keteng ban sa kanam. Kalau nggak bokongsan hadu kata-kata kumki hak kibaret ki kena school agak juk ke pemerintah. Bagian pendan buram yang lagi dong dikimi kipa gitu ni. Kibala pelut dia gajing dan gajing Kibala pelut dia gabut kabor gajing ki panpak school di banyo di kesumbo orhak ki bokongsan. Bakat nong isno buram Kikimi kikpa mene bagi iya kikun gidung ki bagi sya haki riam tanrai karno pen melung kipen di donut gidung ki bagi kwa ban iru bagi hep kibare kikena school jaga ke school kinang roy parum pare kinang yo gidinang giding sta adi por ke bangwan kinong hikai ni suju gidan shibun gidinge Iba kia kendu, jadi siu tulok kami kau he, kabarin. Nabi pelut iki por gitu ban ai gedingan dik start na kabenta kini ki het kibarit. Nyai gidi kuble kau kerpang. Kumjuru hikmi hikpa kiba kersan ya kene ke school. Kiba pa ele jung dikun gitu pisah ke school. Kalong sisa, jadi ai sih ngomong ya kita bersang borang gitu. Kamtam naga benda kita seng ke begitu. Kita biang aja arpusan teli kisnem kibalale. Kita sibun gijinge gijing pukiang kibal pia tendu. Nilai osno yang ke history yang ke school mana. I babu boseso ina penpule ya gijing lenti gijinge gibabun iding pengkiang gibabun Andre kelajam hadu une usin